Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di lokasi untuk mencari spot pemancingan dan saya dapat ini dia. Calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear this? Jadi kita rencana mau cari spot pancing baru. Kayaknya ini kurang bagus, ikannya masih kecil. Tapi kalau berbicara lokasi, mantap. Nih, oke. Jadi tunggu teman-teman video berikutnya ya, di lokasi berikutnya. Jadi sebelum mancing kita survei dulu, kita survei spot dulu. Nah ini teman-teman, lokasinya mantap. Cuma ikannya masih kecil. Nah, ini dia tim Ilham Family Channel. Bro, menyapa dulu bro, menyapa. Ah itu pada capek itu. Dia lagi puasa semua. Dia puasa Senin Kamis, Jumat puasa juga. Don't know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Ways to shake the ground, you feel it moving with the river.